In this script, Hone and his grandchildren are playing a game learning about different parts of the body and their functions. Kei te tākaro kēmu a Hone rātou ko ana mokopuna. Hone and his grandchildren are playing games. Ko he aha tēnei, he aha ēnei te ingoa o te kēmu nei. What is this, what are these, is the name of the game. Kei te ngongoro a tūpaka I runga I te whāriki. Tūpaka is snoring on the mat. Titiro mai e aku mokopuna? Look here, my grandchildren. He aha ēnei. What are these? Ko o tāringa e koro? Your ears koro. Tau kē. Mo te aha o tāringa. Wicked. What are your ears for? Mo te whakarongo nērā e koro. For listening, nei koro. Ai rā e moko, he aha tēnei. Yes, moko. What is this? Ko tō ihu e koro. Your nose koro. He aha ēnei. What are these? Ko o niho e koro? Your teeth koro? Ka pai mokopuna. Mo te aha o niho. Well done, grandchildren. What are your teeth for? Mo te ngaungau e koro. For chewing koro. Ka mau te wehi. He aha ēnei. Fantastic. What are these? Ko ngutu e koro? Your lips koro? Ka mau te wehi. Awesome. Mo te aha o ngutu. What are your lips for? Mo te kihi e koro. For kissing koro. Ka kata pai a Hone. Ka pātai atu ia ki ana mokopuna. Hone laughs. He then asks his grandchildren. He aha ēnei. He pai ēnei mo te kite, te titiro, me te pūkana hoki. What are these? These are good to see, to look, and to also pūkana. Aue koro, ko o whatu ēnā. Aha! Koro, those are your eyes. Pai māri ka koutou. Nā reira, whakarongo mai. For sure, you guys, so listen up. Mo te hikoi ēnei. These are for walking. Ko ngā waiwai e koro. They are the legs, koro. Mo te pakipaki ēnei. These are for clapping. Ko ngā ringaringa e koro. They are the hands, koro. Mo te rongo tēnei I te kākara me te haunga. This is for smelling sweet and stinky. Ko te ihu, ooh, poo. Nose, ooh, poo. Kei te rongo rātou I a tūpaka e patero ana. They hear tūpaka farting. Poo! Poo!